Tiragalo e maswe e diragetseng mo letsatsing la gompieno ka masa ka bokara pastry mo lefelong ke la Magogwe Lerato Cafe. Ya ka rona ya ka baagisane ka bokara pastry re selmotse re utlwa go lla ditlhobolo ga go lla ditlhobolo ke re sa tlhole re itse re gate re dire eng re be re le ka go founela sepodisi go fitlhella ka nako tse tsa bo 26 ke a le gone re bonang divene tsa mapodisi because nna mo ke dula mo pleke mo ntlong ya boraro go tswa mo tiragalo e ne le mo teng mo go re tiragalo e ke tiragalo e nngwe e re tshositseng go re santsane re tshogile le gompieno yana gore tota ke eng se kana se ne se diragala mo lehelong la rona la mo Magogwe Road gore go diragetseng ga ba bona mo difatlhegong o mongwe o re morning o ne apere BVD e tshetla apere skipa se sweu o motelele ka seemo o mosweu o mongwe a le mokhutshwane a apere tse di blue gone jaanong rona ya ka re le baagisana santsane re akabetse ga ise re utlwe re a gona le polao ompo go na le eng ka gore ga re a tswele ka dijarata se ke se boneng fela re bone go na le diaparo tsa ba bangwe di ka mo jarateng ya ka mo next door e nngwe e mo strateng go na le madi teng mo go bontsha gore ke mone ba feta teng ga ba sia re tshogile mo go maswe re santsane re akabetse le gona no santsane re akabetse re ipotsa gore gate go diragala mo motseng wa rona wa Magogwe ka re ke so sa ntlha se diragala mo lefelong le a sale ha ne re simola go tla go dulafa go re ne re maketse gone ebile mo boagisaneng jo bokana. At about midnight the last night or early hours of this morning, we have a specialized task team that's working in the province under the National Intervention Unit. They received information and were following up that there were people that were wanting to engage in ATM bombings, and during the follow-up they missed the suspects. They already committed the ATM bombings, but they followed through with them and they tracked them, and initially on the way from Dinokana to Mahikeng they managed to intercept and arrest 2 suspects and they linked them to the crime. And the further follow-ups took place when they followed to this particular location. Whilst waiting for additional members to arrive, the suspects started firing at the police with heavy caliber weapons. The police has obviously retaliated to defend themselves. 3 suspects were killed on this scene. A quantity of firearms, large caliber firearms, ammunition and explosives have been found on the scene, as well as a number of vehicles that were used in the commission of the crime. The unit, after securing this scene, currently would follow up with a few suspects that may have got away from this scene. So they are tracking them. We could get some information shortly. I got a call around 3 o'clock. Gun shooting, and then I came and checked. Haketsena, ke kopane le Mapodisi. Bantaba ke Mapodisi be ke ga tsama police cause nka bona ba apere uniform. Be ke go police station ya Mahikeng ke bitsa Mapodisi be ke tla le bona. And re ka ba ka mpolela gore ke me go thoko, then they will call me after that. A ke itse go diragetseng le no ena ga itse ke any information regarding incident e diragetseng. Ke tulo ya lelapa e leng gore ga rentisa gona le batho ba dulang mo, and then gona re dule mo le bona. We check them ga gona le matter something se senyegile or gona le maintenance o tlhokegang. Se se re utlwiseng botlhoko jaaka ke le mokhuduthamaga wa tshireletsego ke gore mongwe wa lepodisa la rona o na amega, mme selo se se botlhokwa ke gore go nnile jalo o tswaletse mo ntlwaneng lefitshwana, mme dipatlisiso di santse di tswelela. Re batla jalo gore re romele molaetsa o leng gore o masise go botlhe ba eleng gore ba ka tswa ba ikelela go dira tiro ya mofuta o le mo isagong segolo thata jang jaaka ke go tlhalosetsa gore mongwe wa lepodisa o ne le karolo ya dirukhutlitse jaanong le ene re tle go netefatsa jalo gore re netefatsa gore o tswela ko ntlo lefitshwana sebakanyana ka ntlha ya gore a nne karolo ya dirukhutlitse. Re lebeletse gore o lepodisa o tshwanela ke gore nne ene leng gore o netefatsa gore tsepamo le tolamo di nna teng segolo thata jang mo molao, mme ga wa mega mo ditirong tsa mofuta gore utlwisa botlhoko. After this incident, they left from this scene to thuntshiwa stad. The police followed up on information, and those that managed to escape from here was then arrested, a further 3 suspects, meaning that a total of 8 suspects have now been arrested, of which 3 was killed during the shootout with police. So we are looking at a total of 8 suspects. While I'm eternally grateful that we haven't lost a life, but also absolutely disappointed seeing that one of those arrested is one of our own.
Currently, I cannot converge that information as we are still busy with the questioning of those members. So, yeah, I'm not going to comment on where he's from, but it's definitely a male person. At this stage, only one police officer have been arrested out of the 8 suspects. Let's applaud what has happened. They've moved swiftly to eliminate the 3 criminals. They are gone, they are dead as we speak. We are very excited about that thing. 4 has been arrested, including the police officers who are also happy about that thing. It means we are going in the right direction. I made sure I become part of the crime scene. I come here and applaud the police officers for the wonderful work that they've done. We have not lost a police officers, we have lost criminals. I'm very happy, I'm very excited about that thing.